twibuka ababyeyi n'imiryango yazimye. Amateka yacu turayazirikana kandi tuzayarinda. Twibuke twiyubaka. Shoferi ntabwo yigize apfa, ahubwo hakomeretse abantu batatu, umwe acika ukuboko undi acika ukuguru. Imodoka yavaga muri gare ya Huye yerekera mu karere ka Nyaruguru n'imodoka irimo isohoka muri controle technique iza mu mujyi wa Huye biragonganye. Umushoferi ntabwo yigize apfa, gusa n'abagenzi nta kintu bigize baba, ahubwo abakomeretse nabo ku ruhande iyi modoka yaje kugonga. Rero turi kwibuka ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka wa 1994. Twibuke kandi twiyubaka, bityo rero Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ashishikariza abanyarwanda kuticamo amacakubiri. Kandi ikindi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko umuntu wese uzazana ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi ahari kubwe kugira ngo amushyire ku murongo. Abakoze Jenoside yakorewe Abatutsi bamwe barafunze, abandi barababariwe basubiye mu miryango yabo. Ngayo nguko rero twibuke kandi twiyubaka. Reka dukomeze twumve ibibereye mu karere ka Huye. Mu karere ka Huye mu murenge wa Matyazo habereye impanuka iteye ubwoba, impanuka irijije abanyarwanda benshi cyane. Imodoka yavaga Huye ijyanye abagenzi muri Nyaruguru n'imodoka yavaga muri Nyaruguru iri mu bwoko bwa Kia Soreto bigonganiye hano kuri controle technique hano mu karere ka Huye, hano ukata ujya mu Matyazo. Iyi mpanuka ibaye ku iki gicamunsi ni ku itariki zisanga 7 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026. Iyi mpanuka ikomerekeyemo abantu batatu kubw'amahirwe nta muntu wigize uhaburira ubuzima. Imbangukiragutabara ku bitaro bya Matyazo yahise yihuta iza gutabara kugira ngo bano bakomeretse bataza kuhaburira ubuzima. Abaganga bakiyagira bahise bahagarika iva ry'amaraso kuri bano bakomeretse, dore ko bakomeretse bihagije, umwe ukuguru kwavuyeho, undi kumugonga ukuboko nawe kuvaho. Iyi mpanuka yari iteye ubwoba, iyi mpanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane. Traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda ubwo yahageraga ise ipima uyu mushoferi wari utwaye imodoka ya Coaster n'undi wari utwaye imodoka ya Kia Soreto, bose asanga nago banyoye ibisindisha. Ariko abaturage bari hano bavuga yuko iyi modoka iri mu bwoko bwa Coaster ariyo ifite amakosa, kubera ko ubwo yakataga rino ko nibwo kuri controle technique nibwo yataye umuhanda yisanga mu gisate kitari cye, ndetse itasangamo Kia Soreto ari irimo isohoka muri controle technique birangira ayigonze. Gutyo rero batatu barakomereka, kubw'amahirwe nta muntu wigize upfiramo. Iyi mpanuka ibaye ku burangare bw'umushoferi wari utwaye iyi modoka ya Coaster. Yari atwaye imodoka afite umunaniro ukabije, bityo polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyepfo ivuga yuko umushoferi wese uzatwara imodoka ananiwe uwo ngo nafatwa azahanwa n'amategeko. Kandi ikindi icyo polisi y'u Rwanda isaba abashoferi no kujya batwara ibinyabiziga batanyuye ibisindisha batari hangova. Iyi mpanuka rero iteye abantu benshi ubwoba, iyi mpanuka irijije abanyarwanda benshi cyane. Iyi mpanuka ibaye ku burangare bw'umushoferi wari utwaye iyi modoka ya Coaster yakuraga abagenzi mu karere ka Huye muri gare ya Huye.